ahodo a ewom ni nyina da abusia obetse ewo ena no pe kase emu na ensentrefo nso yade a empanyimfo ya wo hwe aboto no so na to nsa fe onom se wo mra mehwe ade se be ya kontabo mapa ene fan ye ebetodwa ewo aboto no munte no wabo entoa bi a emu nsem ewo hase nom na assembly member ya ono so do ani kyerem wabo hia ewo no so edi ne dwuma ewo ho se kro krache ye rayi nso so ede ensem ato maga nanim se yenhwe na enyo se be ya ne manyina so bekoye di amani titiru ene sabre boy ye ho awura abato ne mo no na dwumedie bi akoso Wabra National Social Studies Association for ena ede ehhehye so empanyimfo no atonsam dodo nada ene de amanada kwakufo adonso akasa ede afa ene 5G na aba we se nya 5G meza mesremo eye 5G internet ene wo kire se maburu no mfasa kwa no so emfanya nepa emwa wonom abrabo ensam dodo na aka yenum ho ena ene anope sompa chede wonom aso yasene ya yede eba besom wo yese kakra bi a wono fa beka ye de ho sebe ya fie wie ye no ye betimi ache ne madodo na ede ama akunafo ani nyanka wodi ane mobile money awadaroma number na da TV ni so no 0598 559802 0598 559802 Edin Beba a Blessed Foster na Setra One Media 21st clinic of the moment and so so yasne sciatica expert any one to we yade biano fakwadan one wen ebusia imi pro service and so trese one so e de now so ma adwadifo na watimi aka won sebe ya China memo obetimi epiem won watrete won kwaben mu e won dwumedie mabusia nsemu a fa wo ho esi ase no ebre ya esemu no ye de bedan mo midi do hene re mame ekua yeboa esia mabronya wadaroma Facebook no eya na waka ye ho ewo ho eye Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV www.somponline.com and sem no ebua den cheche wo wontene yakọ na kokenken bi na etie bi nso efefri ho madaroma yenje brani adaje na ensam no sene esitie no yentime emfa naimo Yes, some na say e de free franka kita for e de ma ye chine batan amanyoko no ye Mahama e na afen so franka kita for de ma MPP amanyoko ra e bawomia wonom so die mu na nsanya da e na ye John Dramani Mahama se won de ensemfo numpe e no wo e de ma ye bawomia efi se wo ye mampanyi abedi akire e ba economy anase sika sam no so abedwa ye omototo no e ya de wo di muteti mai pa enu ti kusa enumpe ena one day wo bisa no wonfa no yemra no onya sede bia dada yenye debate no we kwasenum no betimi alia no wa bra omunkonko hye enye debate na sasem we se ho ena yewraba omia so e kire se yewra Mahama sasem no na wo kan de a ene ye kwasan medie ne nya no medie ne ye aduonum 50 enti wo so yi no nefa bra ase we toma we yewraba omia ka se ne kwasan ye aduonum enti wo mra na wo meyi ano ne pe na nsenya da Yewra John Dramani Mahama ewremu ewo etifido mantem ho edensem kotuja bra wo ye de campaign asemu a wokan ye ne se yewra ba omi ase ne nsemu a wode ba se wonyi ano no se bie son eyensenhunu se na mansi plant we na manye we se no wo se eyensenhunu hu hia na yankwase asem so wo kwan bi so efi se brofo kasem a na sapoto kasem no stupid any useless ena wo yizi ya na se wode masa ensem na ye raba omia ede ba ye nom neno ena ye raba omia wode ne to obo hyehye so wa afoma ntem bro koduru mu ewo mem no ya no so wa afoma ntem ho no ena wo kire se kasatenti wo we no eno empamo ponko eya ese entoponko so empamo ponko wo kaponko na ye kai wo nkoje se ode aba ena aka no se agro eni fomenti no ne kasa dodo a wo ka ne nyanyame ya adomu a 7 December ena ye behu agro na nkasa ni so na ne kasa na wo ka ne nyanya bibi enti anemom hubua ena achechire NDC amanyoko no ama yamhyehyia to wo mo so fi se wonim se kia ne ke wo bewe edintwo e wo abato manuti ena wa hya ase a wode eye edidi atem no. The new patriotic party has won the 2024 presidential and parliamentary elections.
Daho, hey. Nipa bebree ehu ade a ebesi. Enti enimo omuyem ehihyewo. Omuyem ehihyewo. Because only say omuzi election. Omuyem ehihyewo. Enti se muhu se atendidie ma hyiase eyasa atendidie no ahyiase asa Ebusiani pa yetene nken eyema panyi abedi ekyire ya wo sekita Frank Emudiama eye MPP amanyoko no yewra Dr. Mahmoud Baumia na ye konsem foforo mu abato ne mu nsemu a ene yeda so gina abrano no ekuo bi wo ho a wonum de nhwehwemu na wonum asifo makobisa bisansem de from my Ghana de hyenchen efa niema ekoso no na esanse obofo ne de ne nam ho apaso nte no aka bese nefo no aduasa enan ene na aduasa num so na ye kwa akoto abai enam say also ama Afrobarometer wonum eyekuo ya wom so hwehwemu ade a wonum dimu tintin mapa wontum nyi wom akwa enfemfri mu wonum atiesi form ene Ghana fo atwetwe nkomo bisa wonum se enema hodo ben ena mo hwa mo begina so ya betimi ejinjabo mo akwa akoto aba ehhehye ye MPP aban de ba ye mu de wa hen ena nka mo pene so se entena ho ene de wa hen fa ena mo susu se enka obeyi free ho ama bibia akoso na no ena Afrobarometer ehhehye no anasa report ne ba ye no na ye se ohamo obupen ne be se eduawotwenum 85% ya wonum ye Ghana for se free senior high school and to aso so kwabekwa ne de enka wonum ehhehwe se betimi ato aso na ejina mu akwa wieye afeso planting for food and jobs no enso nipa be se ohamo obupen no eduawotwe baako 81% ena wonum so kire se nke be ye no so ento aso afei wodi wani chemu one district one factory na ohamo obupen be se duoso baako kire se ento aso nkwa one village one dam 60% ena kire se bebo ente no ento nkoso a enyina ho na one district one factory so ejiremu 71% afei de na womo empese enkebeto aso kura no 11 no Wachire se nipa bese wo hamo bupen no eduoson kuno 79% ena wohwe senka sa de ne de wonyi firi wo na adwuma ho nsam so no ebusuan wose ho akwatwe nti no enkebe ya mpanyimfo nhwe na wonya ho bibi na ebusuan semwe beto dwa no ena Sompa kasefo ene Madam Francisca Sapon wono any senior research analyst edema Afrobarometer ye na twetwe nkomo emwode mu nkyiremu edema yen na de okaso so no dodo na no eche sekretary pro ye kankan ne dream die fakadam ne de Ghana for dodo na de wani asi eye aprosifo so se wo de wo na dintintin man efiri wan so ene yapomden ho nsam no so no ketare hye abo awura mu wo ho ye nkonkwo tie nkyiremu de asi ase a wode kan ye no ho Once the Ghana Police Secretary Defending Korea at the Korea Ghana Police and Anana Omodato and this is the concept that I responded within the year when you're interacting with some institution. Now when you're interacting with them, which you have right, so you can be to access the public and a person desires to obtain police assistance and the solution police more. We need that someone and then Ghana 52%. Three, when I find you have 52% and only right every long police one Ebusia nipa wakasa ye Madam Francisca Sapa wono ena senior research analyst adema Afrobarometer adwumakuo no ye kwa yanim na sebe ya aboto ni mo fan ye awia bebo mo ama nkontebo mapanso atimi akoso ni ntino ama electoral commission ya wonom ena ayirem tofo edema abato no wono so ehwese wondwumedie no
Sa pepepe na wo hwe ho kwase be ya Ghana fo gidie mom ebetimi agina ewo wonum ne mom entimi nyira ewo abato no nti no wonum atonsa dia friends and trefo ama enam sayo so printing press ahodo no ya wonum printing ballot boxes ballot papers no wonum so etimi awram wo se omumehwe se ne ane amasi kona bra no so no anamusefo de ma amanyoko ahodo no wo kyeresa wone wonum aduom wo ho no makwa akwhwe dodo ya wonum aye se serial numbers ahodo ni nyina no bibia eda na akwemu eno nti wase wa mo bia adwene mu nya ne kesene wonum borre mo wo printing press be sensia ya kyeresa wonum so print ballot papers no emu miensemu ema enam sayo so Dr. Benjamin Banobio wono eneye director edema abato dwumedie no ewo isi akache ho wone nsentwerefo bonkomo wabra anamoto no ekoso no. Electoral Commission is showcasing to the world that when you say accountability and transparency in motion, you don't just say it, but you mean it. The Electoral Commission of Ghana is one of the few election management institutions in the sub-region that prints its ballot papers in the country. And Bob Press is one of our major stakeholders when it comes to printing of ballots. For the 2024 general election, Bob Press is printing 4 regions: Ashanti, Oti, Central and Savannah region. Their ballot papers are being printed here. We are here to let you know that printing ballots is not done in secrecy. We open up to the public for you to know that we are doing it together with the political party agents at every level. Ebusiani power kasa ye Dr. Benjamin Banobio wono EC Director of Electoral Services ena yetie no womo trese fine ye ene enkontabo mapano isini ka woyente no ena namoto we say etimi akoso na nwumako miensa ya wonum ewuremu no ebi Inolink Printing Limited afe Book Press ena Art Commercials wonum ede nwumako miensa emu ensia ya wonum ye no wonum etimi abo anamon akoho akwakohwehwe senia ballot papers ne printing na ho dwumedie no esi ekro na omo kyerese parliamentary no ena sesi ade wo mugu so mo ye presidential na mampanyi die ne de esama me akuadonko ya no kendifo edema amanyoko baako enu ntia we free mu nti no Ghana Freedom Party flag bella na we free mu nti no ya ade a wono matwe enu asensen ede nafu adu na atoso se enu sa ho ne de na wono mahwe ayensiesie ama bibia nso etimi ahyase wo presidential ballot papers no ne printing ne ho na yeremo wo ensenfo from a ebusia na yeko assembly member me kire krokache ya wono wo abohia abato bia ye swami kropon mu asante mantem asenom yera Edward Edubobi wono so akire emfasode ye wo asumdwe hu ne titru ene se ye boa ye ho awura abato mu ene na chinyina da na yera Bobi ede ensemi etudwa se yenhwe ma asumdwe eni hine ewo ya setene mu yenkasai mu ene yadeyo nyina mu yamanyo na ye no enye kasa twetwe enye na ntitwetwa enye se bia me bo menua anasa me ye menua basabasa akodi na wu anasa akodi ne dem eye kire wadwenti no yenhwe se ye behwe na sa ne ma ne nyina ne ye de ato yetire mu na timi aboa ama asumdwe bua Ghana ye no mano no eho entimi ankwa ankotechima wada sansem we se nyina de kire ye wabra na asumdwe enantie nto abofa abato we se hu no wode hyehye so ya wotwetwe asofo ponfo empanyifo ahodo assembly members wona woka bi ewom ewo nkroto ahodo mu nyina da ya wone wonum edi se adwuma we se yenko na yewura Bobi ni nsem a wode tudwa no yentie bimra ebia nze Ghana ente yekwaba titiba abunya ye assembly member ni committee na nanoma travel papa no matter for sorry many make we go no mura no and the kind of go say better see na ya kaso de ho de dia kire abonya fo ene Ghana afanan nyina say ye potwa be just o minus we no embo anas empty o se top of new club na Ghana na ti ho da ene be no to ye wo nti na monte de be ba so de ho de dia kire Ghana fo nyina
say we soon young for you our probably idea what some money here. And the 90 year was we don't go in the years and get a doctor for no my baby to the Ebusia ni awakasa ye Ra Edward Adubobi wono ene Krokrach assembly member ya ono wo eye abohi abato bi aye wo so ame kropom hasenom nensem no echi no ena assembly members dodo na no ya wode wo ho hye dwumadie mu no wonom so ekasa ye mu ba akwa ye friend yes madam chira se assembly member no wono so e dey say eto aso Ebusia yes madam ene ekotie no chirase assembly member eno no Sompa TV afe Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 anopa no siabrem kase na memenda 2 November dia no na ye tutu ne srani abasade ma wono ye boeramo ewo ensem foforo mu asebe ya afi we say abato no ebeye pepepe wia bebom amantiase ye adwuma ama amfa basabasa ye so se mente me ho ase kwan so ama eye basabasa ye ene wo ye na biada ama meso my na yene yadehye eso and so ama National Social Studies Association wonom so etimi ayedwumedie bia tonsa from mo kan bie wom efasa subject we say social studies ne ho se be ya wonom so no enema bie ha wonom mentime ho ase bie ekoso e wo new curriculum ya omodi aba no ho no enema nyina betimi akoye and so ama wode dwumedie bi ehhehye so we eya won conference ye to so prensa so na wode hye so ewo ejoso abankro ya no ejoso kroponi mu asante mantem asenom na hyiamudie neti asem ya ne daso and it's a rekindling the patriotic spirit in Ghanaians the role of social studies na chese yesa aso anase yesa Kenya Ghana ahofama na so man ho dosunsum ye wo Ghana fo mu no eye asudie edeba eye social studies no na no ena Sompa kasiefo yamane boni odi asempa kofi buadi wo eye nhyiamudie na se no one national president edema kuei yewra prince opoko afri ye twetwe nkomo na asemo wode to dwane nyina no efa asumdue se beye bedihim ewo afiwe sei abatuo mu afutuo kakra mede ma Ghana for emra ye ba beto abe especially mobunu no omo na sebe enma ma hoden kakra wo munti edrume bia na edisika to politician na osiko papa ballot box osiko yesi ne bawe se wunimu a ye papa Akufo-Addo papa be di president ono so be di president ye papa Mahama ne papa be minister be president ye papa Bawumia ne papa be minister ono so be vice or president wo papa ne hwan na wo be den eno na ese wodwen dia na won so be ya obetimi agina na da achi won so be obetitri menko ne nkuku ho ma political party Ghana ye dia Ghana be yo se nyeyo agina yeso ye koto aba ne yanhwehwem ye gidi se obetimi aba abebu oman no ama obia ho atono no yenhwe ade ebe ye ntokwa de etwam yenyimu a yemfe ani hwe amaya ntokwa asiso nipa wu nyina nyansa sini dan nyansa to ne pono so otie mo front tekwa adefo ne ehiafo ne nyina momra na mmedi nyansa aduane nyansa kasa badwen banya asem no etiefo ene ne yofo de free nanum eba ye no no any National Social Studies Association wonom ekuo no president yewra opoku afriye nensem no ye nyansasa nyansasam kano wama no ampem ho a wo kyerɛkyerɛ mu dwumedie ya obedi ye no de betimi aboa ewo wonom so ekuo ne mu ama emma ewo no so no emfasode abasode ama wonom how de bebre ewo mu
esan se ya disuan krabata no baby a ye de nipa akoma pa ni hian se betimi adane yakoma afiri ni ma bone ho aba papa na obetimi aye sa de no so na ohia akade focus on resources betimi de akere no ye hear video documentaries computers and projectors ukuri school hu bibra sa ne ma ni bi ni ho nti ma ye ntimi ni dwuma no after some social studies no ye 4 classrooms ni kwa ni sua se de mofra ne kwabonti no ko hu se galamsi asema ekosi so de akwara ne ko ho a okuye chance of describe no na wo ba na wo pese wo ka se die ebusia nipa wakasa ye yewra opoku afri ye national president at the National Social Studies Association nasa ekuo no ye kwa ye nim no na ye bueram wona dankwa akufodo mapanyi e de mo me wono se ne die mo panyi enso de nsamo to dwane titu no ekọ e de ama emebunu no sa enne abefo kwan ye faso edi dwuma no eya na eboa e wa setenam na so no ye tu ye ne e de yesese bi niema enyemu e na ye ni edi akire e wo social media no so na sebe ya niema bekoye e de ama internet nsɛmte no wonom aba be padwumedie be hontoma wa bra next gen infra ko adwumako no e na edi animu ni nyina no e 5G internet 5G meza ho we 5G internet and a one ede ba sebe ye betimi aboa apagya dwumadi ahodo mu ama mining kankro no etimi akoso e wo basahare so sa dwumadi no ase na abra wono mepa ho entoma e wo enkrapompuni mantem no e na nadanko akofo ko gina ase a wotonkran ede ma afutuo se wonhwe na woma eho emra faso pa efama wa brabo. Ladies and gentlemen, we are at a crossroads where digital technology is no longer an option, but an imperative. Our digital transformation agenda, aimed at creating an inclusive digital ecosystem, is critical for job creation, economic diversification, and global competitiveness. Building our strategic investments in digital infrastructure, national identification systems, and mobile interoperability. This 5G launch positions Ghana to embrace a few. Ebusia na dodankwa ekufuado mampanyi ene yekọ ekotie no yabetwa ensem no so yera Mahama nso akasa ede asembi atudwaye huhia pentiansa ne bebo awura ne die mu no yenko eye Sompa chede When amamia safo Awurade bibi ya manshina nemu Awurade ani kumakunafo eni nyanka ho nte no wase wa obemekurani ni so asofom anase janka ewise bi ni so asofom no wono asafo Awurade na reto ebeba wo so eno nti wo ye wono mu yie nso a wonyankopon ebepagya wo asinkonkon so obenya enimtie ewo nipa kese enim de obema afoforo ya wo mu hia emeye amen no onyankopon so obema se nipa no amen eno nti de Sompa chede ye Dr. Blessed Foster enam Sompa chede tara One Media Foundation so ena ede abenti no wase wo de kakra won fabra ne ye fa enka ye de ne ho se ba ya ma me no makrafo emma ya wagya won akire ene enkwada hodo mu so hia moa no yetimi ede ama won memo da wo tentimates mackerel ana se de cha ye de dibia no entoma entade de ye kama obetimi de aba wo de ne ye sika fam a wada roma ye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 dear beba ether One Media and I said Dr. Blessed Foster and I said One Media yeah that's how would it be eba na 21st clinic or sciatica expert no dear how would be for 9 or 2 say and what beka would now mono set wo say to 2 until next someone no say ya wo ya fabra sciatica ya dear no na won to say from 50 branches where be ya dear biano wasa etu ase ewo ho massage papa bi ekoso laboratory test awodo nyina so ye bi ewo ho 0540 311311 0540 311 na osewa dinani akiremu ewo Europe afiri wo edrumu ewo South Africa
ɛno ntie bia wo Swaziland wo Zimbabwe anasa wo South Africa wo Johannesburg bomodia na efra ben the book appointment doctors ne nurse for no ebeba betu siatica ne nyalewa hodo na se dia amount 0244915116 0244915116 na sanso na imi pro service surgery for wode akwanya bia to wode amamo na so mo kopie mo wo China no se beya mo benya sponsorship anasa mo betra mo nkwa ban mu wo mo dwumedie mu no nti no fra ben na gye mo nkyeremu enchekra na wonum 8 to 8 November and a plane be 20 Mistro Jabe ne fre 0244924573 0244924573 Daniema enkoye enfamao yenwie ensam no ewo ye John Dramani Mahama ya wono ene kra frank emodement disi chine bata amanyoko no wono so edensem bia kwa kotudwa ewo nkrapompuni mantem wa bro ne nananom hemfo ene adehie ehia ye Watch SMPP abai ye eya de a wodi title so behwe no wahyehye ne ma ye na de wono so watimi abɔ ho ban eno ti wo san ye wabra wo san ye eso akofrɛ mu na wodi nsie kantam na so wose de okan ne nyina no enye saa ne enwe ne aban agapade dodo na no eya de a aban we say wo tonton eno ti won de wo hyebo ama nananom atese wo ba ensase ahodo ye o man agapade a eya ben ya tonton ni nyina no obere so obeti bedwako amo mahwehwem na wo ebebo na nyamra kwan so na wo ton ya wo se emra no ene obedi se de se ne fata most persons and all serving public officials from purchasing state assets. We shall address the detrimental phenomenon of state capture by establishing a state assets registry. As I have assured the chiefs of the Ghana state, we will open an inquiry into the sale of stolen government lands and the implementation of the Accra redevelopment policy. Yera John Dramani Mahama ena abusia yekɔ ekotie no yegyina ha se nom achia mu pi adamu ase na aseda no ebi bekɔ ama yero asante yebo Benedict wono ene semfo panyin man pike wono ene chichi fidie ne froma ede ema me wo ya abometimodin no penso nyame bekire mame fa aseda ma azuka ena afe ekɔ beje sesempre bema wonom ene boa ya Sompa TV so ene social media handles no utimi share your life etie nsam ne bin so ede efri ho Danny boy so eboa ye busia ye na news ko ya Sompa 93.2 Kumase kase dem fo ase sunya ne Sompa 98.9 ya da munyina mo ase ena Sompa 90.7 Kranza Fonso ye da wonom ase wa woje brani adaje hwe yen Facebook ne YouTube ene Sompa TV nyina radio phone nyina so ye da mo ase medi de ohene re mame akua ye boa esiama bronya betimi afrem abrewati anopei mena mebeken kansam no edema mo ye sorry adwa so Dr. Silas Sompa chief driver Sanso na 21st clinic ye chief driver and so bako eno no ne mame ato ante enne so for mame ye kwa akogya no kwan ewo kunsu nyame adom eno nti no mo meboa ye de ade ato nani no enye ono ada na eye nti Dr. Silas ese otonsa de afre obi ase mobo ne chidom se be ya obetimi akrante na so for mame ye no so aye kra behwe sanso na Dr. Richmond champion so sunyane koto kromene odon so mame Elizabeth dampem ne mame nimpon ye kra ne mo nyina ya ko Bilson na afe Miss Nelly Dean of Students ya work Christian Services so no so nua beman so dampem na ye ne dos mo amoho akanyina no erade nkoso ana onchechemo re na ontimi enhye moden ye bompa ye at the time wachi honhom fam ne honam fam nyina don ye kam ho erade enka ye nyina ye ho 21st clinic yes sciatica expert sciatica no nurse na wo to asem na fa wo sim na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na